ole thlir tu te hin zawain chi bai le vek phot ule hei vo in chu lungleia parlor hlun le thiam tak mai beautician thiam takina a thut chil beauty salon dinpuii samsiam na kan kal lut ve a hei ama hi tarmit bun hi ni a nei tu nu mo heti hianin kasamte hi kapo na rei to lut tu kasam hi ma engti kumnge sang ni sang hi pakwa tanga sam permanent chho char char kha kanita ni chu kasam hi anna ve to em ya na ka ti omja chu akhoro chhia po mei ba ka color te kha kan ti ve thina kha wang khanin ke chu main pa beauty salon lama han ka kal ve ngai lawa home lama hian in lama hianin ka ko mei thina minga u te beautician lo nei ve mante po nianga in lama hian kan in ko mei thina ti khan havo in chu ma sengin ka sam hi lo thei lovin keratin treatment la ka ngaya po hun to si aka pot ngam box si lawa ma sengin heti hianin anni hian keratin thattakin an ti thei ti kha ka lo sheve a ka thian nu in men shila chuan vo in ya ka han kal chin ani a helai hian reception lampang counter lampang ani a ta hian an thut chila beauty thil eng eng mo an zuara chuan ta hianin kina review te pok ala nei tura ngai la rini hlon do le beki zo te in a lipstick an company an zu nei te kha khang te po kha karon ka leive a karon review tura ngai la pathian zar kan dam chuan hei in chu ka sam ngor karon ti dona karon pot don mo chuan hei an fel em a thok tu te hi vo in po an lo boy em a chuan kan han khoi mol mola an parlor hi an kan bel changa bel chan hello dol reu meya an company man po hi arin tlak em ani Germany siam an manga hemi keratin nan po hian chon helam room a hian kan fang pa anga nga pa khan samcha pa khanin ange spa room te oma hair washing ti na te hran pa oma chuan helai hian hi lo facial anti na room ani a facial hi chinhi hydra facial le ange laser carbon laser anti angchi kha an neya chuan steamer an nei boka kano en kwal don ni tuna facial hi exact man atang ngin chan zanga man trickle start ta mo chuan man tau ber facial sang khat zanga hydra angkha so hi sang khat chuan hi carbon laser on ta mo hi ka skin hi min enta la mo eng skin like ni aduk ve tem ai abul de tik tik bokta laser a thabira laser mo effective ni chu kan lat ti don ya laser mo hi ka mai tan chon laser tha ti ni chu chuan please hey face steamer 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 hey blackheads there han steam khan hey mail thim de ute laser exact man nge sakhat zanga minute exact thing ti thin laser vai no dar laser habi akat chu hi chu rei bak lo ta no sana hi thil dang amax te han mai hian no hey bol permanent de omta ni chu khatyang kha athei ngem ti fel fai thei bat ma khong si te po chat chuan he mai du te les ma tyang ho zo to he thei ta ni ve exact ve nge nga yang khami ve chu nga hi facial a in effective zo kan chu he ka chuan in he Entirnan entirnan ve khata chon fel fai lo nga chuan ma se chuan laser iti atanga mo i anuwa khan mai kha a in te po chuan khata voi khat ang voi khat theya khata voi kon mo okay khat an mai cartin ni lawin sensitive dana azirin ni mo tro light khalo ai massage room tian ke hi chuan body massage na hi exact nge body massage si darkar khata sang hu tam forehead ning kan tam chu nang ma nge mi it's houten khum po asmarta kina ansoi pa pedicure room ni ta chuan room po thakop mai muchunga or relax ta ti han
lusuk top ang pon ron kal thei ni mo treatment la lem lo pon hair treatment was na top thakop mai he bung ruwa man roi nei chang thong ni hinang chu I room na zir boka te han pedicure manicure ho mo ti na ni chu chuan room sang oma helam panga hian chuan steam bathroom he ai ko ne kwal fe chauka steam bathroom akan lut le do na tu na nom meli steam bathroom ania voi khatia som zathum ania chumi chu darkar du khachu pe chen ni meita darkar bi thla om lo ni chumo ai gol ngal vek theya poila he mang zo cha tu na han steam bath nu fa na lo in steam a chuan heta hianin a man ruwa pho hom ngal veka veka chuan du chuan mani pon oil te po gen lu theng chu tro a kha chu mani du le du lo nianga massage oil te po hi oma kha steam bathroom kha nia tau lo kha he entry hi kan choi shim nge hela hianin Bethel store lung le chuan Bethel store pia sabji bazar pen pheina a khanin alo nianga chuan uncle shop building thangchi a khan peng phe a khan akong an nilo kong an chunga khanin dinpuii samsiam na ti ang khan lo omanga in lo enanga a shat ol lutuk ani hi kumsom ni don he beauty parlor hi a hong to a lungle a chuan a hlun pol takani kan ti theang a masabir chu kan ti lawa ma se a rei to khop mai lungle ya chuan mo chungte po chu kan soitel shim ange an ma ni doran no em a len du ponwa chuan kasam khami kan chia kha darkar somsari pani nuwa suturin an dor han kal le tur ni a chuan hei ti hian ni nuwa nga ni chu kan ti atanga ni nuwa khanin an dora chuan kavaloi lut le a kasam enge an don keratin kha thange thalo ti voina hian a result kan the thei don bokani tuna hian kan lo lu tang customer an tam le te khai bo in chu kan in su suang chu tro kalu hi thak tol tu ko mo ka chak to tup mi lo thon lawa kalau mani kai number kha kala lo ani chu how to know lo thul kan en kwal lok ne color tur me color mo re don mo yo heta tanga chwa chon chet lo che kan ma ba ka mo chuan sam sukma khanin apo le phot tur ni a khami keratin adam doi lut thatur khanin an han pot chuak le te phota chuanin he kalo video call vel ni he an po chungin chuan an lo pot chuak trep to mi an po chhuah hnu hian kan su anga chuanin kan chem ro le anga chuan kan zo to don ni ati chung hi rei ve khop mea keratin chu hetian min han suk sak le ta nuam khop mea samsu tur ngop po kal tla kan hi kalo tia fem thuin ma ni lawina sam han suk te kha anuam ria mo samsu tu te kan nei khat ve sia kan dam reng kha chuanin manin kain suk saka hitian parlara min han suk sak sur te nuam ve dang dai ria me mo samsu tur ngot te khain local thin don nya samsuk na pokhare thang oma an thilman shampoo te conditioner te manager khanin arwet kha thang oma chungro chu ka lo soi thei che lawa zo chu kain zot venwal thawa an re te ro chu in kalangain shemeng as tawlo on re thi chuan ti hianin kan lo su le ta atir bera hang ka soi swala I samkha kan color ma saber ta ka samkha arang ve to ni chumo color kha amoi nai to lawa chuan
keratin top kha ka du lo dewa chan chu a color kha moi don si lawa han ngil ma se color chhe deuh kha ka du si lo wang khan kan color phot ta a chuan color kha kan suk nuwa keratin dam doi kan hmai le chau ani ti kha kan lo soinga chuan hi hemi video hi ka siam hemi video hi arei le le ulek to akaron da chhuak har dewa tuna hian hemi keratin kan suk felfai nu hian voi thum vel ka sule to hi ala tha nuam khop me tuna tak phi chuan ati sel me mo nuam lu to kani chu chung te po chu kan soi te langa chuan keratin hi ti fu lo te point lo om to zo zo mai theya chuwang chuan an ni dam doi man chu Germany siamani a dam doi thap tak kan mangani ti kha kan soi te langa a cheve lo ni chumo ka zotan ma ni po hi ti swal ten nei ve to em te kan ti vela ke ma ni hi pathian zara han khoi swal kan na nei kan shelo an ti ve ni chumo chuan an hne na su kher le khan du boka khami keratin 72 hours kan narkar som sari pani kan che anwa khanin an do ra nge khan su kan du a enge condition a thange thalo ti kha enan du wang khan kan vasule ngat ngat ani chumo chuan a that lo chuan an khoi non sak thin ti te min chila an treatment after treatment po thakop mai te ha kan soi te langa chuanin awai khathi ka u khan mi parlor a khan sam kha keratin treatment kha ti ve a ka u sam po hi kan sui mi nga sam thi ang chi kha nya ni po khoi na sadeu color na sadeu kha nya chuan masingin a keratin kha fu lo ni chumo sam kha ngai reng khan oma che em boka hei samnung lo chin she thiam menga khoi pon ani fo hi mo han nem nek hi om lo hi chuan khata tang khan keratin kha om je om lo ni kha poisa choi thon na me ka tia ka ti du me lo ma sengin atun tom chu a cheve ema engpo ni se chia mo tha mo ris ve to pang ka tia ka han lenglut kha ni a an parlor a hian chuan ka be se ang in a chuak tha kalom khop me chuwang chuan hi karon ka fak po ni lo an thiam mo ka fak chop wang a thiam an ni lawa an thiam ka ti em wang karon da zo kani chuan he kan lo su zauta a an chem rawanga chuan po angai to lawa khamin huwa kha chuan that lo kan lo en don ni an zelang an fel khop me an kut khoi anwa ma an kut dam boka kamut thove lamo an po lai te hian na ang kha om ve lo re reng an po tha dam khop mai an fak lo kang chung po chu ka fak chop po ni lo chu po chu ani na tak ani chu thili ani na tak ang hian ka soi thina ke chu ti dik lo se chon on thiam lo tuk eng man ti dik lo ka ti le me thon mo ma sengin soi sel ngai me lawin aron dik na thlap me a color po ka du ang takin takvut lawin na chuaka shet ve tho si khan mo adal chak zong ro kha chu kan treatment kan sampu man zirte po ni venga hengi chu a soi thei to lawa ma se ka du angina chuak ti kha kan soi sha mange
chuan an lo chem ro ta a nalh nhang khop mai a ma sengin a hmawr tlem khoro le fere zwal deuh te min han pai sak le te te phota kan la final lo deuh te na ni chu han kat le hle ka mo te min chuan lo ti zo ta a he moi khop mai a nang o siau ni to top mai ni kho ka du thu sa min ron chua ka lom khop mai lo pan ve vek don nya min lo ena ka lo me bye bye ule